Ovo tu? Da. Pa to je ono što naši ljudi vole, ovo je Švabo. Nije Audi, nije Mercedes, nije Wagen, ali ga isto Švabo napravio. Gdje ste, drugari? Evo danas na testu imamo Ford Focusa. Zašto smo danas uzeli njega za snimanje? Zato što mnogi su uradili reportaže na YouTube-u o Fiat Punto 1.2 benzincu. Pa pogledajte malo oglase. Kanta od auta košta 2000 danas. Je li to realno? A ovaj ovdje lepotan može da se nađe za manje od 1000 eura. Ostanite sa nama i pogledajte zašto smo izabrali njega. Dobro, nećemo danas pričati o Puntu, pričat ćemo o Focusu, zato se fokusirajte i uživajte. Od čega krećemo? Kod Forda? Pa prvo krećemo od limarije, naravno, evo ga, jedan Focusa nije truo. Šalim se opet, naravno. Kao što vidite, auto je u prilično dobrom stanju. Malo ću proći oko auta da vidite celokupan izgled. Ima tu nekih malih oštećenja od gradske vožnje. Ali ništa strašno. Auto je poprilično zdrav. Auto je 2004. godište. U njemu je motor 1.8 TDCi, 116 konja i za ovu veličinu auta i za potrebe koje se njim obavljaju dovoljno je snažan, a potrošnja je zadovoljavajuća. Potrošnja ovog motora se kreće od nekih 6,5 do 7 litara, tako da mislim da je to sasvim ok. Cena ovog auta, zašto sam ga izabrao na polovnim automobilima, ako nas gleda neko s polovnih, nek se javi tamo za sponzorstvo i reklamu, ali dobro, o tom ćemo kasnije. Cena na polovnim automobilima ovog auta je šarena, kreće znači od nekih 800 eura, pa ide i do 1800. Tako da zavisi sve od primjerka koji ćete naći i u kakvom je stanju, naravno. Ovo je neka osnovna boja. 80% Focusa kod nas je u ovoj boji. Pišite dole u komentarima da li vam se sviđa spoljni izgled ovog auta, naravno u poređenju sa autima u klasi, ne sad sa nekim dosta skupljim ili šta autima. U poređenju sa autima u klasi napišite vaše mišljenje o izgledu ovog auta, a mi ćemo dotle preći na interijer. Evo nas u interijeru automobila. Što se tiče samog interijera, auto fino izgleda.
Što se samog izgleda tiče, instrument tabla i ovaj ovdje deo, tu jednostavno ili vam se sviđa ili vam se ne sviđa, one zlatne sredine nema. Sama tabla je malo čudnijeg oblika i ne podsjeća na ostale automobile, tako da jednostavno ova tabla ili vam se sviđa ili ne. Ubacit ću vam sad screenshot specifikacije automobila, pa možete da pogledate tačno o ovom modelu, da ja sad tu ne nabrajam težinu vozila, zapreminu prtljažnika i slične stvari, da vas ne smaram s tim i ne dužim klip bez veze. Znači ubacit ću vam sad tu, izaći vam na ekranu screenshot, pa možete sami detaljno da pogledate šta vas konkretno zanima. Tako da sam odnos cene, kvaliteta, šta vam pruža ovaj auto, ja mislim da je na vrlo visokom nivou. A vi odlučite sami, možete pogledati u oglasima ostale cene. A sad ćemo malo preći na motorni prostor ovog auta. Šta je razlika u ovom autu? To je kod Forda specifično, znači haubu ne otvarate standardno da povučete ručicu kod vozača i ovdje dobijate onaj klik i podižete, nego morate sa ključem sa spoljne strane, znak se preklapa. Stavlja se ključ, pomeri se levo, otvori se hauba za jedan zub, onda u desnu stranu i hauba se otvara. Evo ga i motor. Sam motor ovdje nemam šta puno da vam snimam, kao što znate posle 2000 i neke godine sami proizvođači su prešli na opciju, neće da bude lep motor fizički, ukrasit ćemo ga ovim plastikama i to je to. Tako da što se tiče motora, on je prekriven svuda tim plastikama, ne može puno da se vidi. Radi se o 1.8 TDCi motoru. Sad, koje su razlike? Ljudi često imaju dilemu između TDDi i TDCi. CI konkretno model ima plivajući, DI nema plivajući zamajac. CI model ima 116 konja, DI model ima 90 konja. Eto, to je nekih par, ajde kažem, osnovnih razlika između te dva motora, tako da neću sad puno nešto da pričam. Model Bosch pumpe ovaj, model Bosch pumpe ovaj na onome. To su neke osnovne razlike. Šta treba obratiti pažnju kod ovih motora kad se kupuje? Pa naravno, ko i kod svakog dizela, te dve najskuplje stvarke, to jest tri najskuplje stvari koje mogu biti, a da su u lošem stanju na ovom automobilu, zato što su ovo dizeli koji su stari po 15, 16 i više godina i tu dolazi do problema. Na što da obratite pažnju? To je na Bosch pumpu i dizne, to je jedan problem, i naravno set kvačila, to su dve najskuplje stvari na vozilu. Sve ostalo je, ajde kažemo, zanemarujuće u odnosu na to. Tako da dobro obratite pažnju, imate sada svi servisi, znači svi ti auti mlađi od 20 godina do 20 godina starosti imaju OBD priključak. Možete da odete kod majstora, jednostavno spojite na dijagnostiku, pokaže vam sve greške, šta ne valja, majstor vam pregleda motor i znate na čemu ste, mirni ste. To može da vas košta 20 eura, ali da vam posle napravi znatnu uštedu i da vas ne boli glava, da ne uzimate. To su neki od, ajde kažem, problema koji mogu da vas snađu na ovom motoru. Mislim, to su uopšteni problemi kod svakog dizela sa 15 plus godina, ali šta da se radi, tako je kako je. Evo sad malo idemo da se provozamo. Nažalost danas nije mi bio tu pred snimanje GoPro, tako da morat ću ovako telefonom malo da snimim, zato neću puno ni snimati. Čisto ono, eto, da vidite neko među ubrzanje ovog auta i kako se ponaša na putu. Da, što sam zaboravio da napomenem, klima u ovom autu fantastično radi, znači rashladi auto u roku od minut. Napolju je 30 i nešto stepeni, a ovdje je već 20 sad. Iako je auto bio na suncu i snimao se brzo, stvarno brzo rashladi i odličan posao odradi. Evo samo ukratko snimit ću vam neko međubrzanje iz treće brzine. Put je uzak jako ispred mene ovdje gdje smo snimali, ali eto sad da vam čisto pokažem malo. Evo, u trećoj smo brzini na 1200 obrtaja, potapamo gas do kraja i eto, to je
znači da obiđete nekog, prođete i imate snage pod papučicom gasa. Tako, potrošnja, rekao sam vam, do 7 litara plafon. A ako vam se svidio ovaj klip, ne zaboravite like, share, subscribe, ostavite dole neki svoj komentar i to je to, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!